Intambara irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ko igihugu cya Kongo n'umutwe wa M23 inzira y'ibiganiro yabananiye bose, nubwo umutwe wa M23 ukomeza gushinja Kongo kutubahiriza amasezerano ya Rwanda muri Angola n'abereye i Burundi mu cyumweru gishize. Ibyo ariko sibyo ngiye kugarukaho, ahubwo ngiye kugaruka ku bushotoranyi bukomeye igihugu cya Kongo gikomeje kuzana ku Rwanda, dore ko n'ejo hashize igihugu cya Kongo cyarashe ku ngabo z'u Rwanda zirinda umupaka w'u Rwanda, maze ingabo z'u Rwanda nazo zikabasubiza. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje amagambo akomeye avuga ko igihugu cy'u Rwanda kitishimira ubushotoranyi nk'ubwo kandi ko kitazakora. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba igira inama igihugu cya Kongo kuyoboka inzira y'ibiganiro aho gukomeza kwigerekaho amakosa yose y'ibintu yishoyemo yo ubwayo. Iyi ni Bwakeye TV News, gushimira abamaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora ngira ni nyamuneka kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye gukomeza kubana mu biganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi.